nagkasang isyon, kung malalaman na tuwa-tuwa namin, nagkagaya ng pagkangin din, sinalaman namin sa isyon. Kung hamurak ka na namin, hula-hula namin, amin di isyon, mga arat ako, mahami ito hamuna, hula-hula namin sa luhuna. Ale-ale, goro, tubu, terus sa luhuma, hamuna upang kuha ni namin. Kung sino man kita na markaraw, pagdupaon namin ro sa panganon na hubba, sulaw ni mangarararap tagok dohot magtalo kami siap kami sudah hula-hula namin. Soalnya pengantar itu hari dan saya ada sa kerot pa at dua namin na kabarok-barok di basa kiriyon. Ada positif nani ima. Jujur olu ni damangon, opung konia doli si mamora. Ia opung nami opung banua, mengalap boru ni rajai, boru si majuta, siang purbasi oba. Tuhuna dolu bawa dua boru, anak siakan ima opung toni, mengalap boru ni rajai, boru si majuta, huta hulbung. Anak si bedua opung rusmina, ima opungku, mengalap boru ni rajai, boru si majuta, siang bumi nangge. Anak nomor tolu dia Pukarto mengalap boru rajai boru si barani siap tarutung boru siap kangen marhamulian tu anak ni amang boru nami tapu bolon siap si tijo boru si nomor dua marhamulian tu anak ni amang boru nami si litonga si pautar ia purus mini iman Natarasu ni damang nang marunlolo tuhuna dua anak dua boru anak sekanan imam damang nata baruk mengalap bon rajai boru si mare-mare siang muara ama hula-hula di hami anak si bedua mengalap bon rajai boru si lebat anak boru siapkan marhamulia mai tu na boru nami anak nang boru nami alana baru hamba baru nama dan boru hamba do be manang dia na boru nami om ia boru pai dua marhamulia tu anak na boru nami ia damang natabaruk ima anak siapkan Rio purus mini mengalap boru rajai boru si mare-mare tuhuna sada bawa dua boru anak na mengalap boru rajai au satiri mengalap boru rajai boru tuhatorok tuhuna dua bawa sada boru siap kangen marhamulia mai Tuhan yang boru nami marga sipulu tuhuna dua bawa boru siap kurang marhamulia mai Tuhan na boru nami marga gulo baru marhaso hotak dope ia damangot tuhu di tanggal 7 bulan November tahun 1950 maruzungolu madamangot tanggal 10 bulan November tahun 2021 marumur madamangot 62 tahun Pengumuman sudah pinopar di damangon anak parongan boru hela pahok pusian anak pahok pusian boru pengumuman sudah sabtu sada halak ia damangon naringkas dohon marminggu dohon tubalian manarion hamis sudah gendeng molo adong singir manang na utang ni damangon radedo hangis manggarap dohot Jadi sesuai pagidon ni Sultan dengan hormat tayo mangido boloboy Takau Soko hilangan luar Takau di mana dia kapung baru boru bere bebere Soko nang doa sabun pemula manguru boru bere bebere
sialani biaro nami langsung nami tong bina mangulahun adat pasal tuh tutu ima kita di bahasa pikir molotung pe ala situasi zonare boy sikat apain waktu nak jadi biaro nami ala dong do ubah kami ringis itu suara otik sosaji adalah mengugupi punan ya sultan las marwani pada punan las marwani toki munak asa do hono masok song na tua asa titi mana tilo pagolang-golang pagarauna otik sosaji dah buta patuh kami dalam nami mengurupi ampunan ya sultan amat tadi bata amanah mangguhi madu tuh. Jadi kamu jaman ni orang tu siapa gas boru beri orang di beri cukup orang kira hubungan itu kasih mamora Caramu mah. Oke ma oke. Pasahan. Asal meminum tunggu aku dulu. Oke, tunggu dulu. Tunggu masih masih. Ya. langsung dipasang. Oke, langsung aja langsung. Panapol. Doa sabon untuk manurung nak ini dia. Doa sabon untuk manurung. Waduh. Ulang mau doa sabon ini. Bodang baru aja untuk di usaha tu. Manurung dia. Pasahan. Yon. Ayo. Tunggu dulu betul. Burtu masih mamora. Burtu. Si bolong dohot bulu. Bere. Lagi. Oke, satu tuh masih mamora. Kesatuan, teman-teman tunggu. Tunggu be. Bere rasa. Masa HP Sudah. mau lihat ya mak di haroromona di poparnya puto tugas si mamora nasi sada halunguna dohi kan si sada si tauna di nang takas sa rumah tua na tua ton roha mo tok pasahaton akatupa na argay itu hari bona ni asuhiton suang ni mana kami mata botok kamu asa do ono masa mo ni na tua asa titi mana dino pagolang anggo pangarahuma o di ikso sa kabye be na bontar pa kami mangulupulup yang muna dong tubu buru bere do di bere sa itu hatta manggohi pasupasuna nami raja isi majuta kupasa kami partikiano tuamu telah Tulang 5 juta. Kamu bulan lagi salam yang saya pakai. Dari belakang Pak, dia mau pemburuan kami. Tersibuk. Kau bangun sini. Kena. Ada betul. Saya nama tu lah kalau orang dalam semua itu bisa habis. Ulah-ulah kau insyaallah. Nakali si orang dohot bona tulang 5 juta. Bonanya hari 5 juta. Hula-hula nama hamara 5 juta. Berarti obat haroro waktu nak sana di rumah sedih. Dan tersulit. Ya bicara. Iya, saya tersaing. 5 juta maksudnya. Nasa horong ni hula-hula 5 juta. Tulang bona nyari. Dohot hula-hula nama lagi. Kalau paro kamu lagi nama. Dohot di gora-gora ni raja ni tulang dok siota. Kalau mama saya mau.